kibine echa hamwe ekibina kimwe kitonka cyo cyentera karuru ubundi umuryango bariya nibiba ekibina cyane kiba aboko bino bukoryo aboko bine embundu aboko bine this time round ziryo omukigombe kimwe cyonka now nkabenisha bangu kwaba kutari kuhenda amateka hatito abantu abahansi twegarura mbuteka bwo kuba bushobozi no babutereza ngo bundi tukacwa mwite tukufurira mu kishemeire twagaruka twayetere nture hati ninyebuza authority yo kugamba ngo nibiba karuru ntuje kugihankahi and when actually itwe nk'abantu babutosha ntotoro mundi tukora tutyo bene kabeni nyendangwa akasheshaka ugendo tera karuru kamazima ugendo zo mugongo gumuntu wo kuteka teka ngo nakwera no matter which relationship no matter how he's been helping nebindi kandi nyina matsiko ngo akasheshaka buryomwe ayetebeka nise batata ba mama twabeshengereza akarura kamukatere Gideon ni ndeba yashurize yoko munyikirize nyakire Gideon turebe akasheshaka yaturetera owa murumoki Senyumo Gideon akashonshoche no murumo gwanje akashonshoche no murumo gwanje twarwo mukashonshoche ntuzo mukaruru akarukerizo bana ko nkakuru ntakusibize irizo mukashonsho cyako murumo gwanje kureba umukozi abasa kukera akasheshaka shahemwe takwekesha hibire kutanika gukora ogu no muteki wacaye no manya omutawuni wazo bintu bya beauty ibintu byo kuryana nebindi ebyo nibyo birimo akasente natayisa mwa patience nenda tuntu tugambere omucyara arukuteka cyacu eje tugambere murumo gwagumaze mbwireki bitu go ngwenda kimwa patience ntubasa kugera hihi tu live TV wese tugambira amazina gawe we bari kucyera kano ukora muri muki takena amazina ninye naka patience okay tugira ndo kozi wa hoteli okay hoteli jinji mazireme myaka 3 okay ninteka katogo nteka chai teka na lunch na sapa ubwire umazire mbwireki mazireme myaka 3 tugamba mu rumogo warga kasheshe utanukota bitugo abwacho mirumo yo nawashazire mukoro mu rumogo nubwo narebe unimbasa okay wagamba uti numanyisa ki hata kinkumanyisa kigamwe ko kukira hata kinkumanyisa nubwo narebe gunshemerire okay okay nubwo tachi kugukora no kuronda no basa no kutandikira mitware 2 emitware 2 umutwaro gwo mitware 2 tugambe turebe no tandikira bikopo byenkumi 2 nibyo bikopo binga hebyo ne bikopo bena otandikira seferia nkishatu batyo bwanyuma otandikira akantu kake ohenderera kinte kihango ati otandikira mitware 2 ngoma otandikira mitware 2 ati murumo guri musente kazingaye twantugurebe ekicheni ntane mtwaro yanje nkamukaga mushanjo ati mtwaro mukaga mushanjo na mnongo muri wa TV West program meji no action no murumo gwanje twenda tumushobore wana wasa kutaye mtwaro mukaga no botere mukiri kwingana ki nyendo otuzistemete mina mnongo go muri wa TV West arebe mu kibasika hati echamane kinkushohoza munonga namakara nemboga ebitoke nimbiho witu then ukorati hata tujengu ebitoki wabiho mu then wabo biguzire amtwaro mukaga no shaza zingaye ako bitoki wabiho mukati atubare nka sente wabihiro mu cyaro ebitoki byo kukozana bibaranka sente zingaye nimbe baramu bandetere bitoke bina hati kante kateke ko bwiro bwecengere ekitoke ntekateka nchibashiri nke 10 that means we have bitoke bina mitwaro mukaga that means we are mitwaro 2 no shaze mitwaro that means izo bari yawe ryaza kurenga byo no bazira umusente no tasi mitwaro eno we bari niyejo tugamba byo kuguza oguzota de no kisize sente plate ne yazinga icyaye ne yazinga kandi ogobota chai mukaru ne ya 5 oshera bwe kinyankore no bwa 5 chai ya matene ya 10 de ne chokuria echokurya echo kunywisiriza ningemere emere echo kunywisiriza enyama ne 10 15 ebihimba ebinyobwa ne 13 hata tuzachayi na mnongo gumuri wa TV West inari no akurebe gishana nenda kuzo mu rumogo
omuhabure wagura chai noyitaga amajani ogagura oti ekikopo kiguze oti sukari kiguze oti amheru yabyona at least ekidomora kya lita 20 nokigoba sente zingahe bazo nganirira line ekyo ekidomora kya lita 20 nkase ekyamizi ebidomora bibiri by'amizi nimbigura shilingi 5 hamwe bikopo nkabingahe ebya chai ni babiri ningura lita y'amate ngitekamo ebikopo bibiri by'amizi ninga bishatu aho ekikopo kiguze zingahe 10 aho lita kiguze zingahe lita y'amate ninga shilingi 23 omuntu wa TV wose amasanse nyumo Gideon akashonsho kino murimo gwanje ogu no muntu yageta hotel konka hotel egi niyo mutano okutana hotel zindi tumanyirire ayine ka shed keye turinkaye niyonja kuza turi mu kijungu warona hotel egi ekijungu numakirimo eminyeto abantu binje namnonga nabeta abakweya nimbasa kubanta akora shobi omushaheji eji ni hotel tiye chombeko eria hero nateke ibintu bitari muna nateka nagirango izo bari yaza kurenga natasya emitwaro mukakonka kurya emitwaro muka ebitoki nabi ho mucyaro ebyo bitoki yabi ho mucyaro twabito mu sente ya jangu 15 that means natasya emitware na burizo namnongo munyeto ariyo ko mukaga yo murimo keji bitu gogo murimo nugwetaga shomera atashomere namnongo gwariyo okabino muhaburoto ogo murimo obo shomero batashomere wapi just iwe shana washomire nke bya ketaringi okenda kora kunkizaho ukashoma kiri kwingana ki nkamara senior 4 nazo mbya nursing kuna bena karo hagati PRM nursing nakwatire birungi tugamba birungi bihire mu myaka 3 ako ni mayango ine birungi at least bihire mu myaka 3 ebirunje binyiremo ntungire amatungo tugamba ni tungo cyeri amakoko genjungu nana agenjungu harona na ebe bikoke bya white dena neza mahuri mbona muri sawe nkoko mu brief nkoko nkazinga heza ndi nko mukoko nkamagana 2 ekiroto cyawe ekiroto cyanje nanye ninyenda nyije nyegure kintu nanye funa abakozi abindakoze se obuturukendera omunyeta ari yoko rero muzira ari yoko kabino muhaburota abazire ninga myeta yinkwabora tureke kure akarumo tukakagaye kubanga no basa kure kintu kigaye konkota kumanya cyo kirije kuyambombwire bwumisha obuzaro bwawe ni ndugaya Isingiro nkaye nyine Nyarubungu amazina Nakawochi Patience omuntu wa TV wose ogwe Nakawochi Patience omurimo gwari nakora ngo kuyagamba wahura no kutunga obuhabuzi alist ahata kinayiga maburuka shesho natunga umuntu ari gukora ni haro kindu kwega ekikumasa wagiro kwatasana noko mucyara ho kuruga that means cost ya capital yo kosa ne basa kucyenda kubo norebe bitoki nabiho mu cyaro muka bijira cost ncyabwe 15 that means wakoso wegaro ha mu Rebel town echo zumasa kushanga cyazo mitware 2 neceke 3 konka wa shoronza buto ukakushoza hero okazo mu cyaro kutanka kutunga this capital okagito mu business yawe nonjera gukora ahando tasa sente ezhurire abakire no konja kugenda mu field akuba enshongeri 0 tuzo omukaruru twarga zo mukaruro burunwo bwo twani tugamba mbara city nwo bururu bwa city mayor na naba city councillor city mayor za murembo rambara twaza mainstream area system ho Robert Mugabe Kacheza abo twina abantu mushanje mbantu mushanje rizo abino kutorana mu muntog omwe twazo mu city south twina abantu babiri bino kutorana mu muntog omwe twazo mu city north twina abantu babiri bino kutorana mu muntog omwe obo ndikwenda kwisana mnongi omutezi wa karuru akaro kutugamba nabahagizi bekibina cya NRM twatugenda mu south akaruka ari hagati ya Jomo Mugabi na Nantenje kiri ari waza kutoranoha n'icyo korora izoba twazo mu north twineo gumisiza cyagwisha ari omuntebe na Benon Mugume iwe waza kutoranoha twaza omka mainstream aka Robert Mugabe Kachebeza ariyo mu ntebe ayisimira abandi bantu mukaga waza kutoranoha
twaza kurugaha tonje kutaraga ibyo kapitali muna bimwe na munonga musiti yambara inyunda kwisa tari mbara district zindi isinje tune Ruth Nwamanya mbara district ine Evans Tarema abantu batorana abebe mzarengorora district naba district councillors Kagadi Kabare ebyo no kwano bitunga kurga ezesha okweyonja mpako mwazi barakaranjire yo chikuru takarga TV osikangaro mu studio Charity agumze ma program ya simkana skansenyo mu Gideon aho murembo Rwambara yabare Gideon owakuzire ahumuro mu businje abo kubatirista kasiga emanzi nokwe twagumiza mutityo turi kureba umurimo gwitu umurimo gwanje umurimo gwawe kaninjangu wabireba umuntu okushanga no improvising mbyo kujangoze gore kitoje cyo mutawo ndetse mitware ebiri neshicweka eshatu gumwe neshicweka kareka tuje ngo wagure kice hata no sharamo ozomuka okuresaho shiringi 15 kugendo garuka ningo wa boda boda byakira ninga babikutera ha taxi hata bizira shiringi 10 nkishatu hata bikuhika atobambye wakose 10 kirgamu emitwaro n'emitwaro ya sente okukira kuja nkoga bwabo guziraho mutawuni ecyabire expensive then amhergwizoba okashanga ngo tugobe tuwihabona tiki so ngenda barire business ukorese okosobwonko orebe na resources eziri available ombuhango bwazo nombuce bwazo then amhergwizoba oreba ho sheme kuba no kwata impanga reji yankoraje patience kuna uraje ebitoche nimbiho muka chimanyisa nguna no muka tafiri chimanyisa nguna siano bwire arebeka ngo muka naho hatebekana ortoche rwabaho rwarebekaje rwayihamu ebitoche bahango bikuzire then hateche chimutera akahi awo murimo gwo rkongesererezaho omutawuni then hatacheza kunganye zo mutawuni atstira garko muka agure nkokoze nazo zaho arondara bena zireberera mbwenu norengu nakwataha buri kimwe nikinegeza kitashi cyaco onka washanga ngu buri kimwe cyona nona ngo kite musente amuhergwiza abantu basakushanga ubundi nabyo byakuremerera watubere cyo kureberaho twakicenga kandi n'amasuko ngo abakaza abandi abaryo ko barinzire za kameza you have seen how things are no basakurondo umuntu ayinekaye nka byabere yo mutawuni emine duka nebindi iwoza haro bajaho mwazyo we yaheza kukingi iwoza baraza otekero muka orete fraska za wibiri za chai oteho yo bushera oteho yo mukaru otehe yamati mwen hatiwe bitomukide yo ije na bya boda boda hatiwe bitsimba ahasigara abantu abari yo mutawuni aho mwabazyo nomuhereza nywera hakabaraza nomuhereza nywera hari akajuce nebindi amhergwizo boshanga omuchara wagire cyo watasya kandi abasheni mbasha bamwikiriza abakazi bazekora bo kwembereka bampango bereka baremerera twaza kubasinziya abo ko ebintu bikabe expensive byaba byinji twaba so competitive so waja ngo mushija wenka obeni wayemerereka babasa kurara mwagwe nyuma mbwenu ikiriza muhiha no muhanda ogwakore cyari kubasa ne cyari kubasa then mbugande hamwe ahanshonga yo kwija mukarebo kumwashohoza na ndemwe abasa gukora mbwenu edachika ni ndeba zaba 30 ezari ngumshayiti yo kubanza kiri cyo butonje charity omuhereza wa program ya sisimuka kandi ko ku Gideon senyomo yakushoborera sagumanto yenjera yompora wo bururu kutendo meisho mnonga aha district sezo ezirabo bunde ziturhehi kandi naho abantu bacera akatu wotakire kuzakarundi njimanyisa ngo amakuru tuwagatha mbwenu kabenye nango tubeneho tuwatandikira tugumize muno tureba ebiri kugenda mnonga omuyihangarite ya Uganda mbwenu adachike twaza kusomuka humuro garukaha ninja kuba ningaruka n'impapura z'amakuru nazo ni inkuru mnonga ahabo kuba ko kotamanyire byafa beyond where you are change manyisa ngo later in the mix nabasa kushango cinjirwe ushange byakukwaterana ushange ihango buri twamanye kiri mbwenu kabenye nangu nazomanye ekiriyo so niza kwija ndukuretera umujaburo ahabwe impapurezo ez'amakuru kiri cyo butun charity program kiri sisimuka kathumure basebona banyabo natugaruka n'impapura zitu z'amakuru.
thought it was just a heat rush, but a friend told me to get tested for Mpox. I went early and they caught it before it got worse. I only had to stay home for a few days. If I'd waited, I could have missed 2 weeks of work, maybe even more. That's rent and food gone. Early testing and treatment helped me to protect my health and income. Trust your health workers. Early detection of Mpox saves lives. Visit a health facility as soon as you notice that you are unwell. For more information about Mpox, call the Ministry of Health's toll-free line 0800 1000 66 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health of Uganda with support from UNICEF, WHO and partners. Avon Gomani, over radio wese kwe mchemi ya kabina mkaga, ombuhereza, tukutebekarisize embaga yo mwaka, eyechini yo miranku onjere, ebirabina mkaga byo kwa mshanzoku, omuchaika cheka mbara city, otafe wizo marjona, rizwira mashemererwa, nabe shongozi vamani, ka David Lutaro, Alien Skin, Shakira, Betty Porogoma, Kazimwe, Kapo, Fred Seremba, Jose, Sister Charity, Bisham Kongwire, Nabandi Bindi. Lero kugashurako, ote worushenda. Abokuba, naza kwa roshoz rwenyama. Obo turukusimiwa muhurikiza. Otkozera chituri. Radio rwebembere zindi. Harokusingura ebihembo nyamwingi. Okutamu nshinjo mutwaro gumwe. Izo mukiniro mirakongere. Osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Otaferwa. Abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abagenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibere nangwa muyizi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwata amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkakikora gasha kirakuyotenda omakaga ndoronda mutima Tata wirangoko yawe love you, sweetheart. Shovanjirirwe, I love you. Buri mwaka mwana no. Avon Gomani, obo radio wese kwe mukire myaka 26 ombuhereza. Tukutebekarisize embaga yo mwaka. Eyekiriyo mirakongere. Enjoy your money and Radio West ekutusako David Lutaro ngange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankongere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyonnyonnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David Lutaro umwe izo mu kinihiro mirankongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Ebyizo mu mpapura z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School pre-primary and primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi. Cyo banywana beitu programu y'Ikirisisimuka ndetse ubutunzi charity kandi tuyija n'empapura z'amakuru aharimo urupapuro rwa New Vision
anorupapura urwa bukede ninkwijisya ekinihiro mirankongere sebona nyabo izwayo rwa mukaga ebiro byo kwezi bitu abiri na mukaga omucishayi kaceka ekintu kije kuba kiri fire ahabo kugira ngu almost ihanga ryona abantu bakwambarga enshonda n'enshonda okubasa kwehumuza omukinihiro kya Radio West Radio Best gamba mpurira igana katonye zibiri ahabwo kuba already ebyo kurya tubyine ente bazituhire kandi no kurya bakakongera okutwarira hamwe nabwekyo kabenye nangu izoberyo batakakutebeza kandi amagara gagutwine nago kwenjoyinga amagara gagutwine nago kufayo kugira ngo nitwe tweshemezeho ahabwo kuba amazima garungu amagara magufu then pate yasigara turagitura amagara gona konka tugwejejire tugwejejire tari mukwimusya kakono tari mukusinika rino ebyo tingo bimanya kama jangu anyway they say there is life after death onka if you have never tested it then there is no way how you can like stamp and step for that there are fun gaben nyendangu izoberyo oije tuzine oije tuchakare oije tunururwe as if there is no tomorrow and indeed tomorrow never comes mbwen izoberyo muije okutahamno mutwaro gwonka kandi nzakutandika mu ruturuturu mpaka uruturuturu rundi orwe birabiri na mushanju mbwen abiri na mukaga okero rukorekereroko abeshongozi twine nyamwinji kandi nibija kwamba kushemeza the whole day and the whole night mbwen ukora agume yoko utakanye kwasa ngutindagira hankatongerera nkagamba nkashoborera Sister Charity nanye ninja kuba ndiyo tindi kuja kutuma mwana ekikuru nishaba amagara kandi iwe ngakushabira kugira ngo izobe riyo kuri rahice tubase kuba turiho twena and we enjoy life before we die. Yes indeed, why not? Kandi abeshongozi bunkwenda kubasa kugambiraho eshaheji twine Betty Mporogoma twine mnywani wanje David Rutaro twine T-Paul twine Pischa Mkongwire twine Bingana Joffrey twine Shakira twine Fred Seremba twine Kazibwe Kapo twine Sister Charity twine Rasta Chaz twine Jose ha nimbagamba nimbaheza enamba niningwa mnonga to mention but a few. Yes mwena hatukambe nkwatiraho mu twicirize tubamanyise ngo still izobere nizo bari yakaruru yomuka mutahi wanje izo bari muri yonkarto mwaka okugenda okahereza abokwena ngo abebembezi abarakwebembere emyaka 5 rije kubane kurata mbwenu watayo imenka ba NRM mwatayo go mukura unaja competing arabeho obeno manyangu wasiga watebekanisa ebyo buteje cyo kubira atambure ahabwa amagara agaraye yongereyo mbwenu ngo kuna nabagambire ngo mujuru zinanye gitaho eshaha yona he's here already mureke twakirira kariye aturamutseho then nabwanyuma tuzo mu mpapura z'amakuru ko kutuzine aha wizobere kurukayo Orireje Charity Nireje Jebare kandi abarutureba muri ireje baseho nabanyabo ndireje ninguza kugira ngo kwija rating ngamwe n'intambura ebikuniho wanje kumtsya abaho cyo cyonge cyankereza ngamagara nyo nyine nshonga nashangano ha message yindi kuteka ngo you either do it or you don't do it but you do it haro alternative abo kwa bagira ngo biza kubyamo bwire bwona no batakuza kwibuka konge cyana agamba Charity Church life is for the living ababahurire no bakwasa kucwa match kwate namagara haro bwiro bwo botakigine tine decision yo ne yorukora mbwenu nyenangwa abantu tutanje kwiciriza ngo amagara gutwine tugina ati nibo kubaza kujya tunyende iki kankore iki kanza kanduga kantwaze otiza kandi binte mwe kurema kubikora abo kwaro bwiro bwo tarbasa kwenda kubikora ngo wabikora mwije twarire kunshesi ati nofa bakutwaro mmochare nobo tuyira hanyowe n'umunkarachi rarararara ninza kubatera ninza kubafurra emgora y'abantu gifurra rero batwara umbuga z'amateka rero butakabukuka hatkacheza kwamu bakuta hariyo mmochare nengbamba kusindika tine necho rukora to kuyumsya mukono
tukaziro tukamwanjuye kabushare kanyeshanjire utuma byakatorize nkai mbwene ryiza wako kuryijuka umango yine kutura hamagara marungi agenjo yinjirwe rero ryiza wako ryashyire ryayenda rike kandi mbwene hatu waronda manya umuntu akantangaza bari abakufera ngaheru kuba kuba leta no kuba kuba bapakingire mbwene konkano babahandikire ikigambo muri bana manyisa ngo harimo good zezitine mugasho no kuba kuceta cyane rwo mutwe mwe koko muntu yakugira ngo omomu eje box eje akwani babomboreka harimo katugambe nk'emyenda katugambe nk'amasumu n'ibintu by'abantu bakurete bya business hata kugira ngo iyo tori business yo na tine kiba uza kuguza tine no handika ikigambo mwe kikumanisa useless goods namwe ine birongonga mushumamba mutambira yananda kubyibiragati yo muhanda natachi ato mutumbi ebe bakureta nganyonyi abo kuba tine kiba rero baza kuguza mu kugira ngo minto ine mugasho nabakira kutaha ikigambo cyandigaho umutwe kugira ngo umuntu yacushoma namango mu harimo tayine mugasho tayine ndacakwenda kureba bano obare ngo hati atwanu tayi mu kikwandikire ngo toyikine mugasho so ni cecho program simka turhamwa ilizanashanga nogamba byo kutera karucharte tukahika bakachebeza twaka it is today and the team is big wano raba kwenda karuraka mwijwe ngutukiryo mbaye narambonka mweni yo rujyo nyo enara mwizima ipate urundo muntu muterre otereje akome ngunaiza kwiza kuvuga nabando misho kuvuga ndamenye mwino mugisha abantu banyene bakira gumiza mbara baho akuja mwene ara is a mass party kandi nyenda konguru kurusya charity aba bari mu ruzina ngende kambe nkwe narwe twakaruko mugongo tukakagamba izo rwaka binyoni wa ngo akaruko mugongo nikahendera katakampara kagaragara wibare kakabarwa kampara nanda abantu bayemeriro mugongo gomuntu rwibare so akaruko witurwampara barangirire bambe yes nimwe mwije mukire ana kansime declared and akaruko kisinjiro barangirire ririya noteraho bambe I mean, I think it is because you think any nyebuza belongs people at number 1 of the constitution atawushoboza ubugire kugira ngo bakamuterera baje mutwaronda asafu ya kubwire abantu ngo bazaho na asafu twateka tetere twagira wa ako twareke kahingure katina twayanga kwesimba ngana kwabantu binje bagumemba kigambaho ebirebe wareshaho zawe nginchota zayo Chesha tumzirire ntirabamo uko nahurura kasho ubwo so twakijemba manguno makwetwira ndanga ntare ko tari yabetse imreshi ndanga ntare shware they wouldn't reach ngana urangwa abantu bakwasire chesha yabari asaf betfish na urangwa chesha tukwasire nanka so I think if it is going to influence or not what do you think already influence twajirebira cyenkumita na ikikozire Dirka shweteshe tumujuru zo mtogo mkoraje etesha tona mara bambai no twara onemboga hata mujuru zinkormanya ahori enda kumanyira ngo sente zine value no bwori botine mu complete randorso otakumo mukekirabeho otakumanyo ko ratambura hiwano zana ngo bundo kaza kuyizayo omuntu akakubugana kagabere nkumyesi ibiri Dirka shweme twari they don't have money and you are like umuntu akagira utubishite normally it happens here at our office ujuru umuntu tunuma ukindi kundaza umuntu akukwatira inkumeza ibiri utaho ikajomba uteka busia one time I was block hatkunza kugira anti nyibuza konkaranga ino kwakora kandi kataranga kwikiriza very good hati nzo myenda ndoro kwenda kutambura rukuzanya mitano nzo myenda ngandi muka bukaburi mukajeshe ntai hati nzo myenda hatkunzo myenda mutuma munya nkunga kanuzura no handika gitahemo takabayine gashange mitwari 15 apana wogiga bukabwisire nabwe ko banze brokozi unaje kwijuka nijuka ngo nkaba nabe ningura materials zo kombeka haza ningeze sente na tomkoti najura zagumayo zikazimazire mu bwire buringa bwabutari bwiye buce emitwari 15 nenkumisha ishahejo gara miliyoni 15 nganga nasitama nanje ndateze sente nezanje ningahirera hango kuyazitama wachenga mujuruzi but you see when you don't have money
you know the value of Money money, is money, and yes. icyo bakumanyisa ngo often we don't know that we have until what we have is gone. Icyo ine cyaza kurugaho ubo kucyetegereza ngoma smart so nabwo icyo impapuro z'amakuru kati baneza kutera jakaruru jesha bita karuru no katera je atuwagamba that's a contradiction. You have already said ngwesha twera bi nakibendeza nico nabendeza hato kumangaro baba kugira ngo kuriya no wananka kuko kutera karuru no wananka ongati karuzu tubiye nzirya kana no mukwenda kutera mutera konka hata mbazu kadera kugira ngo nyije nkorebe ati nico twentugambije manya iworire mitwaro yanjye eshatu hato mugo either no wija no ukore twagamba mu mugongo gutuko oh you don't appear actually ni kimwa bintu ebinkiriza nje kiba kweta voter apathy abantu kubura hati nabara hati kachebezo gutuganira je twire nawe myaka ikumanka meya kandi bamushaka mumanya karachi yo mu Radio West hata bara hati kananga kambire mitwaro yengaye eshatu ngutaka bamba heshatu eshatu nk'ikikomo nabakore charity bakutina serisho y'ubundi no kwate zirengera haza charity hato abantu bakumanya cyabire hecho to kwisha bembe nyina leta kavuyo hariya to kwisha ngo mukanjanguce mfanako then aba aboriyo mukwenda bo bazayo batera abantu we yasinga anyways katonda yekayamanye papura zitu z'amakuru na nindeba no higa uri kwenda kutandika amashuro zitu turebe no papura headline ya the new vision today Nigeria NRM issues tough rules for LC5 pores. NRM etire hemitendera misi ya ibiragiro byo burobo burero buzakutera ubo abentebe ya katano bameya mwe n'ibituriyo turebe ibi biryaha kandi biza kongera kubireba. Byo urupapuro Museveni tukiriya kanyihambaza hospital bills. Ogo kumanya kari yo muramuzi wa kote nkuru akabaho minister wa justice akakora ibintu binyi munonga kanyihamba kandi PhD yo mu constitutional law mbona kari umuntu watari waburisho hati ahaferi mwakoragurira umuntu yafabire byo mujurga mba mwatambaje imbazo ntubato ajibuzire hati bashikanje ngo ne marwarga government bashije abantu baba ari private ati tamukwasira tumikara tugende indeba banta harayi no mukazi wo mujungu obaturaho de Susan ngugumba mwita Susan kandi ngushuno byundi jono makagabo buzigaze ngo bamuzike Kampala we buziga takwenda garuka kuri ya nanke konkano ureba kantu ko bumwe wamureba wamureba kabarosha umwana gwe kizake hatkumurwa mwarire mwivusire mutaryebwa rwibari aha president Museveni agiro mu makokwe buziga wa Adelet Kanyihamba nindebaho former prime minister Mbabazi ndebaho former prime minister Rugunda the two are here they condole with the family I mean car president azenguna kushashura hospital bills hati njano oreba kungati nanyebuza ati tuzakugira tutamanya ati tutakutumanya kandi tuba tuzizi mba mwene kibiruzi tina bahiro mu maboko mu kikacanye amuchikachi tina kora mu system iki nisha bakorereki hati nika kandi tuba twine biruzi I have worked with the wrong person for many years urechibuzo chiabu because hati nanyebuza nko witu the cake cannot be for us bishizo mwagwirwa kagwe how did you find the bills hospital bills obumuzeyi umuzeyi mbwene tukatkoze tukatwehireyo karwana tukahikasha yamheru tine ene hospital bill yes kandi twahirwa n'urutwargoraje hand of God exactly umuzeyi yakana araguza cancer which is expensive very expensive how did you meet the bills rahanga kari inkaho yagumana control inzira akwati inka kugira ngo sente zikarugaha ninga konke kindu kumanya emirimo nkani inzireba inkanyine bine mawe buryo mwakareteza uyareteza paka shaha yamuhero kandi umuntu twakumura hati kandi abo kukwatira hono bakanya ninjano ramuze yo kuyachikora so kuyahumwire aba mawayi bakuzarwa aba mawayi bakushwerwa aba tushire kandi twakabumba
ruhanga yampumuza jo mbusinge Hisore sonyo tinyine biru ruhanga hatumanya nabwe nore hate cyawe cyayekora ranga yachikora hino ko gushanga imuwanya akafuruka wishato wakanyiyambo kabatashikiri kandi hatuwogwe akamutebekaniza kare atyo hata umujuruzi wabuzire kurya ngo abo kugira ngo utari umukono gwa government ruhanga nakutera he mihande yabo Museveni tukiriya Professor Kanyambazi 154 million hospital bill bino jura bill miliyoni 500 nina kandi ahaha nindeba be chikamushawo bakuzarwa na Masco Kwezi Kanyihamba Susan Kanyihamba Katera Kanyihamba Rose the brand name of the family baryaha katonda bwateye bwakikora bamwe no kwako batebekanisiza ahandi nibagira aha President Museveni meets outgoing French ambassador babwine kahi niza kubireba hebishani all set as a Chinihiro returns to Mbarara kamcharte bana Shakira sana na nuriyo rigira hera nyirire Shiba Karungi aje ine hipo kutaka bukucire kubona utimwetegere ari en skin ataha ndeba abantu anyway myaka yawe yabandi to kugwayo insurance hati well tuzakwa twe nabeshongozi bingi kuyona ahura no gamba umukubasho amazina you confuse the viewers tuzakwa twine David Rutaro Shakira tuzakwa twine ugunuharo ari skin then assistant Jerry ukazotinyowe hatko ujotinyowe abantu bajya ogwinala kokana sebo reka nkushobora reka nkwahure azobwira buyombutsiga nabandi yahanimba nico butundi charity wabugana sister charity by the way sister charity yabugabugana naco butundi charity babasa ubutemanye ati omena basa kwiruka mutayo employinga co butunji niwe wabaje employinga co butunji mwe sister charity murgeho atonda kura sister charity jaci ni hiro you see a different future nakwiba mazima abo kuba mbona ati one operation you will not be a staff of tushkwata kurgerizo niza kurabaho mujurizo nazo kujya charity niza kugira ho ntikaje bite no bandobere no kundeba niba ndiyo motoka njindi kuba mwine kiriya bwo no ndeba aha turiyo tugeza kumaririzo rupapuro kandi amakuru ndagira ngo Downfall in coffee prices into opportunity. How? The young one ego then it's rero ngo mugisha. Uzabuza Kevin Van bimara na man. Abonjendo tambuce. Nonka shora umwana ugwanye na uguza busha. I did not like it. Waguzere kiragura mu mutwaro atugiye ko yaje kugira tugwazarakana. Abashuzi. Atobire. Iwe. Hato umuntu mwanya mwejo ngihindura opportunity how? You need to explain maybe mushomoro papuro murebe Rwabogo advocates for product based cooperatives biryaha mushanje mu study materials ziryomu adverts ziryomu ahantu bagamba ki more than 100 NGOs warn of mass starvation bashijamo ibi ne byahera konka no abantu bari bitwenzo ari mu rugazi kandi no jangwa haturuko abantu barikubi kashi baya bakazana arahanga bakamurgaho hata nabona abafubiramo nga ebyona caused by Israel and America. Will such Uganda survive semi-pro football? Ikine kibuzo omgemizano. The new vision yetu ne Shabati Elizoba yashora kanda last page nibajyango Hoima Stadium construction progresses 77%. Ikine cha Hoima cyahikaho cyeka shanju na mushanju aganagona makuru marunjo mgemizano. Urupapuro nurugura sirinje 200 rutunje omyanya yone mu empapura z'amakuru. Charity today tuzagwa twina analysis yebya akaruro ka kugenda kata isindiro kahimbara kahi after here we shall keep here updating the viewers abi kugenda misho omukaruro kambara nyenda kushabe kintu kimwe ngo kunarangwe naremetebekanise kugira ngo habe mu kwakuruzo burungi naki abo kwenda kugira akaruro karungi nyenda kugira ngo tutarebe ndijo fato umukaruraka akakutwaza kuzamuka yiturebera umukahwire
Because gutera akaruru guhingo witu. Urumanya ngo ifato it is hard to avoid. Izoba rutugira ngo ari kushaba akaruru ari kwenda okwesimba ari kwenda okwebembera atushabe atweshengereze atwore ko bwinice atwore ko kwenda kwebembera nabwo akaruru kabefato abo kwa bwanje omwebembezi tukarebere mujuru zo ko twire no twaza ibintu ko twire no bikora hatiye twekoramu akakungu ninga shikorora ciko tujanga you people twekwate tugende tuzo wa mujuruzi tumushabe atwebembere tina cyo kubatiramu kureka ntwenda bwebembezi bwawe bonga konka washanga umujuruzi niyo kuza kundonda ibambembwe nunoreba nyowe mpakaruru bitu woine mwe chitano reka ntwereze obe no manyangwe fate katandiko boso nebyarahanga na twatemba tukashuma nebyarahanga wando jangu to kwenda kureba fato ofuricho mwihango ze Rwanda bino wabaza waza oze Kenya oze Tanzania ahatari karuru ishaheji konka kakariya karuru anywhere. This is what happens. So bwa Trump kabureba norya hano wana America ekakora karemanya biyatora birebire amasasa kakumuraba nkaha amatu agizire ngo bachondoze former president Barack Obama azo mukari cha America tubamanyirire president kuchokorana no wahumuye president na humura mutakwikirizana but I will not come here and heko and attack you nabwe nayargaho mwe shati niba ni Rwanda nawe Bush akanye Republican Obama yiza kuratiye Bush. Obama hategeka emyaka mana he never ever tagged and mentioned Bush anywhere, yes, because nono ikiriza ngo akayine ideology etakushane yawe barenyo mwene ukore wagireho hindura kora ungatokutandika kujume byo barenyo. I don't also like it ukabe no chikoro umkokwendo now hati echiruho nechi nguva muchondozi chabasika bamukome my God bamuhandikire baro mwaze bamuje stop that nonsense. We respect that office of the president but we don't believe in that nonsense. Ngize nje kubasa umujije bakweta Putin akagira ngo you cannot predict action yona okorgo wa Donald Trump is not predictable abasa mutogoye bantu mwe TV urupapuro rwa bukeda pana urupapuro rwa bukeda tinkarugambire zizi no emundu ebya yes okay abatemuze bakoze sa ibikwata ku mundu zino enkola yatake biryaha otakabeferwa aba NRM aba gudde mukamyufu bawera kwesimba tumanyisa mbena kwijanka independence nga bahirire bazombe bine bindi ajenka pipi nka PFF na cece zabo then omukozi wa famu bamukutatemye ko muno mutwe byebyo byo mwihanga then anbaja kahainda utafaya kahindo tafire aragide police okwata abasomesa abakuba abayizi abyo biryaha then mu bavunanye musanvu okuta director w'esomero nabyo nindabirwaha pass PLE for P6 and P7 over 200 questions and answers nabyo bitekamo munketija tinkarganta gambira amatikira ga kabaka okuza amatikira ga kabaka go murundi asatu mwebiri kabaka agaba mayinja agomuwendo kusitura banabitone. Thank you very much kabaka. If you do so then ndamba jang se kabaka junju yatabara bunyoro nawo nyabaganda enjara biruhwaha otakaferwa ibyo muzano ndukhendera bajante ngeri ateta jayinzo kufuna mu jokers nebukubata kumana kushoma mwana nje mwene ibintu biharanga yo mjurize ngishekene biruhwaha abakucenge byemesano agamazina gamwe ngashikagansigaho Uganda Cranes eri kukigezo nayo tinkwena ngo bari kumanya kugenda mu meisho ahagwati mu yihanga ya Uganda Cranes then za premier zivuddeyo ku Rodgo nabyo nindabirwaha otakabiferwa shiringira kumizonka nuko rwa sharuti rutunje noija kuba nobona obonde birukogaho twaza kuzomuka humuro umujurizi mutwikirize tumura ukacheko ngatuchiri mu program eje yasimuka ukane gumiza muno kimanya nziza abashayibirwa ngantuza gumatuniwe kusesha 3 kana nakuraganise even after shayisha biza gumaniwe ngati TV stock twire. So let's go for a short break. TV studiaka shows boma hano uyu mu kibuga cyambarara tuniwe kumanitwe.
ebyizo mu mpapuro z'amakuru byaba mbikushikibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibarya gye environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana omupiira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. Avonugomani obo radio wese kwemukira emyaka 26 ombuhereza tukutebekanisize embaga y'omwaka ey'ekiriro mirankwongere. Hello, it's your girl Simba GK aka the one, and of course nije hano yakubeta ebirabe na mukaga byokwezo kwenyini orwa mukagoro turyakacheka stadium omukinihiro mirankwongere mwana wanje atakabura okutahamuna mutwaro gwonka orachere afuna kamere orachererwe tunyumirwa muziki abeshongozi nibingi. Just stand up, I'll be there or be nowhere. Ebirabe na mukaga byo kwa mushanjoku omucyayikacheka Mbara City otaferwa izoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani bishagikirwe. Extreme stress nishira kuleta chitukweta secondary amenorrhea tichikuleta primary amenorrhea. Primary amenorrhea nebasa kuleta enshonga ezitijyo mu genetics mu buhangwa bw'omuntu namwe na levels za hormones. Aka hormones wazago tukashanga hormones ezo zitajyo mu levels zishemekwa ziriho nicyane kimayisa ngo mu buhangwa bwawe hine cyabuziremu omuntu ogu nabasa kutambirwa kiri kurugirira a enshonga eresire kineya kandi enshonga ekiresiregi ntubasa kujibona twaba twikirire abashabu tukweta gynecologists. Aka gynecologist kugira ngo bari buri hantu hona bajyo mu referral centers no basa kushanga bari nko mu marwarira amahango konkanka level center 3 obumwe no basa kushanga abashahabo takatunje mu gishago kugira ngo baro mbwenu omushaho nacho muriro kwa nareba ngo ainenshonga nkejo arebe ngo yahikiro utukweta gynecologists abo kaka kureba nakimanaginga nikitambirwa so areke kwera rikirira kureka ahikirira abantu abatendekirwe umuryecho ekikatecho cyaba kiriyo mu ekizimba cyaba kiriyo mu bonko kiri kurugirira level yacho okukiri kwingana oba ni kihango oba ni size eri kwingana ki nikibasa kweta surgery kirikumasa ngo no basa kukora no team nizibani zikorengana kugira ngo abagayine bakorengana n'abanyuro nyuro nabo bwonko kugira ngo babasa kureba ngo ekizimbe cyashemezerwa obumwe na bumwe no basa kushanga kike munonga ningashi oshanga nkezi levels bayenda bazi inhibiting bazi reversing arimo baze kwasa kuchikora reverse echo then obumwe na bumwe no basa kushanga omuntu yayitanga nk'amashanyarazi agutukweta radiotherapy bacyokeza okumunda kahwerera omuntu ashaterera ati nkaha referral twine team eri specialized for that abutukweta Eurogyne abo ba Eurogyne ni gynecologists kandi batendekirwe omubyeyi by'abakazi ibicweke ebi mbona umukazi kakubatine bukazi nabwo nibija gukora reconstruction surgery so chikumasa ngo bamcreate injira obukazi obundi narishi bashanga kige cicweka nibareba okubaye yongesereza narishi bashanga hazigitirire nibasa kureba okubahigura rero umukazi arebe imicwe feeling yo kwetenga umushija tekurugira wanozo mice obatokuzama ahabo kuba twatwaganirira ngo entekateka ryo kwenda umushija nayo neba driven omubongo so no basa kushanga umuntu ogwe either ine feeling ningatajine nchirugirira ekira affected level ne nchirugirira level ne so no basa kushanga ine feeling na rusho mutajine konka kurugire cyo kuba ekikuteganisa cyo okuganira no mushaho akaja twerikwe ekizibu cyawe kiriyaha bakarico ba managing
konka mandi yo ningaruka hariya aho mwashanga umuntu yahanzirwa atine nyinenda for example hatogwe nawe nana yetengo mushije umuntu yatine nyinenda itizoke nabasa kuvuga no mushije na feeling yes nabasa kugira feeling yabayine hormones because hormones zikora mu kazi nizo zikudriving echo yabayine hormones konka ko kushanga atine nyinenda nabo still harusa konka ejo technology tekakiro mu Uganda yo kugira ngo ba creating nyinendansi ejo technology tekijiro mu Uganda kureka wabo jine konka ine nko burema eri kuburaburamu obure basa kugira kuba gitereza konka kugira ngo wazagotine nyinenda cyagumira mu Uganda kugira ngo babase kuhanya nendense so instead babasa kugira ngo ari tukweta kugira ngo babase kufuna amahuri gawe then bagagite nabwo mushija then ondijo umuntu abutukweta surrogate mothers abari bo yayegurenda umwanya gwawe at nejo possibility ro okay yes hari nyinenda just umwana nakora konka amahuri kuri ya sides karyo mu rubaje so umuntu abasa kugira hari ahakurwa amahuri konka nyinenda basa kushanga nyinenda tarumu ninga gechirema seta kubasa kugirenda okay konka shino umuntu okuyakubasa kumanya kana cheka keshiki bucerekare akamanya takana kanjaka kabasa kwija kuvuga nebizobo ebi nyensi akaheza kukora ningecho no kwicirizo karinda esha signs zigumire ezo kubasa aboko mu kikwa kuzarwa oreba heru oreba arije kongo of course ko kureba ge ecura munongo omwana yamara kuzarwa omushaho wa mu receiving ashimekwa na mu checking kureba no mwishiki no mwojo aboko yareba no mwishiki yes nana reba chi outer part y'ubukazi konka nabatine ability yo kucekinga ebyo munda kureka obwire bwo kuzo mu mico bwahika akareba umwana atakuzo mu micwe then naija kugira ki kumanya ngwine ki ekishobire then ejo niyo alert ninga shini yo mbera yo kubanza yo kubasa kwereka nyina wo mwana ati hine kiri kubura umwana wanje nari shino ko kureba obwire bwo kugira sexual characteristics narishi ebyo kuzo mu mushogoya ukashanga tabine umubwiro bwari kubi expecting then nabo ntibasa kutuma yagira ati umwana wanje akabire yagize iki hine kigwire ngo nkampishira abashaho okay hate na ndiyo nindeba imbere yo kugira ngo umuntu yija bucirikareho guyaraka kucimanya yarango mwikina baraburamu kandi nije yija handi hace mbwenu abantu abone batana omukutambirwa hine twakugira ngo wacerererwa ngo ntwakine cyo kutangisiriza anga azongaza cyari mu myaka yo kuzariramu better reproductive age yes nanka outcome ne basa kubetine ntanisa yamani konko of course niturushikira abantu ngo ko kureba impinda hinduka zo mubiri zitijamo umubwiro bwo kuze expectinga hikirira abashaho umubwire konko no bwo kucerererwa mu kikumayisa ngo obuhereza tokwija kutunga ninga shino ja kucererwa kufuna ninga shikutunga obuhereza burungi nga kwe twagaruka banywani bitu program kiri yasisimuka akasheshekera izoba bitu anjeri cyo butungi charity nkine Vincent Mushuruzi turiyo tutamburana niwe ombukwatena ne bugendo misho mwihanga kandi amazima garungu akashesha akatukubasa escaping ine niwe kahika katushitira twine kwantitera karuru na mnonga abicibina cha NRM aho kurangwa mboza the majority nice ekigombe ekibarumu kandi bariyo baronda ba flag bearers babo okubasa kwija okwemerera nana abarabimbaruga ombibi nebindi ahabwa karura kabona this time around city mayors district councillors chairpersons LC5 nituzakuba nitubatorana erizoba kandi bakamanya no haraye korre bendera konka mbwenu turi kugenderera okubizamu
katubanze twagamba hakinihiro merankongere ikinihiro n'urwa mukaga hati n'urwa kana urwa gatanu urwa mukaga yes nizana driver ugoba kweta Peter Peter rero naza ntunga mu kwakira ibitoki muri ikintu manisa turwa kana yes ntebe kanisa zo kushombe ibintu azinta ibyo kurya abo kuba abantu bakatwe ibitoki imiceri ente so those things are being collected all in preparation for Saturday kurisa abantu hato mu kubeta abantu bizene bamanya ngo hariho okubarebera okubakunira mu African culture kuko abantu ambagano barifite tukabire nk'abajungu b'inkurura ngo noija n'ibyo kunywa byawe ati nanye n'ibyo kurya byanje n'ibyo kunywa byanje mwimbaza je nkanguma batitwe ntukunda abantu so ikiniro rwa mukaga cyeka umucayo kutamu no mutwaro abeshongozi necwa nk'echempas nibingi there are so many charter yaha arona nabo kuza kurugaza Kampala men and women ko gamba charter yaha bareba jwire satana nempare bagambere cyo kuza kushanga iyo kitari yeki kuba yajwira inekira huri nyonkara inenkito mwe kuruga kandi kurugobwo nbwe namantu umuntu ukora nawo dere yarwa mukagoro mushirize nkahenwa ki obori kutaragenoza ndaho ndiyo sure I will be there because the chawire seriously I had issues as a person ndagireyo but tomorrow but one ndakuba ndikacheka so nyeta abantu mwije ati ece kiniro kiruma beshongozi ba generations nkibirisha arabe nyuma araba mwene mwije itwira beta ba perennials ba millennials na bagenzi ba perennials tindishwa ko kandi byebyo so nabo eco mwije mubeyo nikato barabemo tabeshongozi twine Jack Bwemi twine Betty Mporogoma twine Njanohura Jack Bwemi Betty Mporogoma tarachegamba na ba mashanyarazi Engineer Giovanni Peace cha Mkongwiri Jose T Paul Shakira Sister Charity Rasta Chazi friend Seremba Bingana Joffre Kazwe Kapo ninye kwine T Paul then David Rutar Arian Skin no tukorachi wayenda ababana ro kitegera mwana abo tubindi wayenda byabatse bona banyabo twabakura tubindi dene bakabonge ko nabo bar present so kasavu kanyama yes umtwaro gwa gumwe yiza tube hamwe life is short kandi obwiro bwo kubine nubwobwe bantu mu mwize tushemerwe hamwe kumkinihire nyenda kwijanda genzi ibya millennials munyenda kubisuka ari umushambe ni muri abayesimbire ni kinana nukwe imyaka cyane kibenchore kumusigaza mbwene no kibasuta kecho ngira echane baresere cyakari ubiyabakiri no shati necha hati konga ino kuba chikozire aba AI ngaba bamtego musomu bihata horayini because mwana musigazi ati abariyo musigazi wano rebe cyane konga maza kuramusyana muti ushabe choose so embera nuko kweyemerire tyo ntwenda ngo base kwije mu kinihiro merankongere bintu bikunurure ibintu byo kutebeza tinkwenda ngo gume no bikoresa abo kuba tikikabe cyo cyenyine no mwaba mwembata mune bya bitaru bene jo yerebere ekinihiro merankongere mbona turi kugenderera ogumiza muntu garuka ombya karuru mpora mwaza kutwikiriza tubamanyise ngo ekinihiro merankongere kine ba sponsors kandi abatitiremu akasente nahabwecho nabo bine kuba baryaha bakonja kutumanyisa habwenki bonjire okutwekwata nitwe tukabekwata tukabasa kutambura twena omukinihire ki echa merankongere mbona twine abanyakayejo sako bashitiraha okubasa kutuganirira hanshonga nkezo mbene aha bwenki takwikirizana tukabanza twitaho kace erisho tukabakira nabo bakabaganirira bene hasigara obuherezo bundo bwabo mukija mukabushanga omukinihiro merankongere katuhumure tugarukana
mwaka mwana no avon gomani obo radio wese kwe mu kiremyaka 26 ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere. Enjoy your money at Radio West ekutusako David Dutalo nyange ngenda kubeerayo nnyo mu kinihiro mirankonjere anti nga 26 endonge genda kaba wabayimbi banji nnyo kigenda kubeera kikambwe nnyo ndongo ku ndongo lukoba ku lukoba David umwe izo mu kinihiro mirankonjere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. Oyine cyori kwenda kumanya abikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabahereze kubyara no kwihamwa umwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa okuwa kwasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santurambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana kubona ijana iwe twabata kubasa kuja kugikarwa gato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubo kureba abantu abo kucyo wingi ifitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tarebirage munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamo ibinyogori ebyo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kuriya banje banzaga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo nekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niriyetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta program no bunji no burisa umuherezo wawe ndi Ivan Tsim. Mwaka mwana no avon gomani obo radio wese kwe mu kiremyaka 26 ombuhereza tukutebekarisize embaga yo mwaka eyekiriro mirakongere ebirabira mukaga byo kwa mushanjoku omucyayika cyeka mbara city otafe wizoba ryona rizwira amashemererwa n'abeshongozi b'amani nka David Rutaro Alien Skin Shakira Betty Porogoma Kazibwe Kapo Fred Seremba Jose Sister Charity Bisham Kongwire n'abandi bindi rero kugashurako otebwa rushenda abo kuba naza kuba roshozo rw'enyama obo turi kusimiye wo muhurikiza otkozera kituri radio rwebembere zindi haro kusingura ebihembo nyamwingi okutamu nshinjo mutwaro gumwe izo mu kiniro mirakongere osibe no shayaya n'abahereza ba Radio West bishagikirwe. hindura kimwe umunshozi no mumpanga ngere cyo butonje charity kandi nko twasiga twakwanjurira okwakira abatushagikire ombikwatana n'ekinihiro merankongere omucyayika cyeka ebire byo kweza 26 rwa mukagoro kwezo ko kwa mushanju kandi okutaha mu guryo mutwaro gonka obusiki buri mbugendo misho mbice capital mwe na bumwe nkanyekiro tubire tyo muri Katete aha mugumeronge. Thank you Katete guys okwijo mbwinji kandi mukabasa konjana mu supportinga mbwen support itwine bamwe hari yabo twine abanyakayojo sako abambadiringa na sente kandi bazitebekana saje umuringo gwona mbwen twine mukuru okurga umunyakayojo sako dekantakariya kirece ahabo kuba ebigambe benje no babyine atugambira nabwenji bacwiremo okwataganana na ikinihiro merankongere ubwo mu kinihiro mbija kwa bariyo okongera gutereza obuhereza sebo twakwakira orirota ndije yakuraba kutureba start mazina ni Philip Kansime kandi je no majya Nyakayojo Sako nasima ko bandi yakasheshaka abwe nkwataganisha ya vision group na Nyakayojo Sako twiroho kandi tekeke ngo ryo ne yongerayo
nabwanyuma y'ekinihiro mirankongere ekikuteekateeka kuba tushiri hagati abo kuba tuye na vision group obwire bwona kandi twe turode participating n'umushango wankahi mwamara obwire buri kwingana ki abantu babine mu matsiko ki branches twine branches musanzu bwa hati ya musanzu nubwo mazire kwigura mu tawuni barra opposite na former offices of Memeninga next at the bookshop twine branch omurti twine branch amayiro musanzu wanoza ntungamu twine branch omuri ntungamo district iri muri Kito sub county then twine branches ezindi zyo muri Isingiro twine ka branch omuri Kiyenze Kashumba twine branch omuri ya Rugaga Town Council then na ya musanzu iri muri Kichwamba wanoza mwizi izo nizo branches main branch neha yageri ya musanzu niyo zire zona tumanyisa kire mwakasiya kandi hatu branches musanzu zona no mudiringa mutana nabantu no twanguhirwa twaraga ahandi hona tukazo muri Nyakayojo sako twesimisiriza no kugira ngo sente zituntu zihero mbero bibiri byonka kandi kitakorwa handi ezaroni wiza wigura account no twara form washirize bitwetaga ombero bibiri tukweza sente uzakora twakineuza kugira ngo utegereze wiki utegereze kwezi hapana ekikuru no kubanyine cyabanja kabanyine piki kabanyine motoka ebyo kusinga ebyo byona wabireta ugashyira branches zitu nabakora umbwire buce munongo mushana na munana nicyo kiragiro kitu bya member witabe yakozerweho kandi abe yagire kore byakwenda gukora okwigura nimba ninyetenga ki okuba member then mba nimpika hakuronda ronda obwa hati na account yitu gisazire twagiye mutware binecho katwagiteka mutware umwe cweka kugira ngo abantu kibanguhire kwigura bakabasa kufuna ro na Nyakayojo kandi tweza kuruga aha mutware 10 miliyoni 200 abinji batemba maya miliyoni 10 aha branches zona na neje yimwigwirijo zona na nchakare washu umoni ngeri izoba miliyoni 200 okay kandi twina na ka interest ka fixed deposit rate karungi yes ka 15 wabo ine billion za fixed deposit what rate echo nchimanisa ngu ariyo gota kwenda kurya loan aina ka sente arkwasa katubitsa nako ine billion 10 tuzakira imwe muzimbikira then mugwana muntera mu 15% buri kwezi buri mwaka annually which is 1.25 monthly so njibandire cyaye kikumi canje ishanga nashize mitwaro nka 50 exactly zigumanza acumuletinga nawe kumara umwaka wakurebayo wako utazinvestingira handi what is the least I can deposit for that fixed kind of whatever 300 mtwara ashatugonka tutanchame mtwara ashatugariza higuro billion 10 oba billion 5 tuzakira okay akasente kata yonka kesiza no kesiza burukota manaza magobaga burukota ntuteka amagobaga kota that is 3 months yes okay when ntakashize kota ntakashize miezi 3 akasente akatinka akakwata tukarundana kotare tukakutera ukotare kotare najire bizubutinkwira mu kakampa miezi 3 takahwire umuntu yafune bizo yakwe sente karukenda kakozesa because ntumangwa ka sente na binji mbaba akabikire businesses na iza ataminete ngakatukumtema amagobago tukamugaruza nko kari yes konkito tukajangwa ango bwiro bwo bwine kwayo okay kasente kontu kakwera interest yo kwegita aha kinihiro mugihirehi numutwenza ki group abo kuba ebyetkorire nebyamagero nko nakosa kushikora kuchigamba yes irakartambwire buhwezumba tumanya bushenyi mbatumanya Isingiro araka Ibrahim kanabwa TV West na Radio West so echo ncho kibishingendo changu mnonga mwakugwa kure twatubine no kutube tubine kandi no gurikwiza kuba tukonkona twenda tutambure ni mu stilo mu rugendo ndorumwe kandi ekinihiro mera nkongere tushiri hagati ngo kunanaga mbere yes ngo kutuwe supporting ekinihiro nitwe nsakubegitaho kwasa kucelebratinga nimwe kandi no kubebaza nitwisha kubona tushanga services zanyu omukinihiro mwine homodara tuje kuturije mbere tukabareba ha TV bajanga bakwatanise nacho kandi uno basa kwigura account mbwe nahika omukinihiro ninja kugira ko nabareba ninza kubashanga nka muryango omukinihiro gace twafuna n'umugisa yes twafuna mu na n'umudara mwato mu mudara kugira ngo tubase kusitamaho tuguze products zitwe zitwine so abantu bona abarizo omukinihiro bizo betegere
just toizena na endanga muntu akasanitsa akakutera na n'omuntu agumwe n'eshweka muza kubasa ko noigura account kano hangwana nebira bitura bitu nonka t-shirt n'engofiyana na umbrellas icyo kigambe munonga ndakwa twino hebirabo ebirumwe ngofira harimo umbrellas harimo na t-shirts wigura account no yahangura birabo amwe ari ebyo binagamba. Omugishiwo kagutungota okoragana na Nyakayejo Sako. In other words, oburumo buchiriyo kwokwe nahikaho nimbasa kubabuza nchenge okwogaho ninga eze services ezindi apart from okubuza emirimo. Emirimo tugihereza kwa staff yitu neyongera burukanya kuko wahora ntugura branches mu different areas so emirimo neberiyo ari abo kubasa so no bareta applications zabo kandi tuba considering on merit. Nanishaba ngo tuhereze bugambo byahamuheru kandi ugaruko tuyijusiye branches zitu aho ziri nano uko kubasa kutahamu then nagwanyuma tubase okuhendera. We bari mnongo mutebekanisa nyawe ndukuhendera no byangu twineka product katwe yambe ko mutwara bumwe gonka buri mwaka aho kuferwa twakwereza $2,000,000 kandi zikutekateka kwongera kuza $5,000,000 nano kongera kugira ngo abo kwatagana kw'abantu ningasi enkwatagana sa y'abantu bitu ba members tubase kubagura na van erize kwa neba yambombizo bebyo ejo ni product emwe y'abantu bari umbe nimeriza yambe yakaizo twaro gumu mwaka just umutwaro gumu mwaka ntiferwa mu $2,000,000 tuzukoretera kandi zibasa kuyamba kazi kutekateka nazo ngu niza ko yongera umbwire buke kuza $5,000,000 so tweta abantu bona product muje mugaruke mugishoborereho jabo ko nagire buzo binje mazima so then nko kuwanshaba tweta abantu bona kugira ngo base kutujoininga umukini hiro menkongere side ya Vision Group twataganise nabo and kibase kuba a successful event or a successful day kandi twongera kusima Kanyakayezo Vision Group ngo kunatandukana kusima kandi tusaba ngo mukagogugumeho even after ikinihiro tubase kongera kwatagana branches zitu ndukwendera ko kunanagambere mwe rya mu town next art bookshop ejo nigwe mazere kwigurwa teka mazena meza 3 twine branch omurti opposite nemidara twine branch ya Mairo Mushanjo wanoza ntungamo then twine branch muri ntungamo town council that is Chitwe town council twine ibiro muri Sinjiro eri muri Kashumba muri Kiyenza aho endize eri muri Rugaga town council then ya muhero ya Mushanjo eri muri Kichwamba wanoza mwizi ezo branches zitu Mushanjo kana kufika bakakweza $200,000 kataha nazo ombero bibiri byonka utateganisibwe nazo rongazo ine kuri woine ka ranchi akukusinga abantu bagambere chori omu Nyakayejo Sako bahamye bugambo byawe nabwanyuma twende muri Nyakayejo nyo nikora nka general manager kandi amazina ndi Philip Kansime enamba yanje Yesumu hari abo kwenda kutwishyira abo buhereza burundu akwa tuterwa abantu bo mu different areas abo buhereza burundu butwase kusiyayo enamba yanje Yesumu 0 Mushanju 8 Mushanju 9 na 9 3 na Mushanju 3 nina kandi turabo kubahereza saha yona bari mnonga kama batero mugisha amina mwe barugumana mukwatanisa nitwe mwe bari barwejero kigwire mwe bari mnonga nitwe tongera kusima exactly nuko twahendera tuti ahabwa Nyakayejo Sako bamwe ahabatire kinihiro yishija bakagitera ibihaji ukubasagumza mune cyabaho kandi nibono basa okwija na n'umutwaro gwa gumwe gonka obase kwenjoyinga nitwe izoberyo abrana mukaga kwezi kwito kwa Mushanjo rwa Mukagoru omutishayi kacheka mbwenu twaza kuhumura sakubantu tugaruka utakarga program ya sistemuka Nehinda Kiriro hata kiro kurango kundi abo kubantu bara eshabushaka kaburijo twakweta busikibwa muheru omurembo mbarara
Olwakane 2024 tuli Artatike Executive twine Yuleka Band n'abandi ab'eshongo z'abo kucamura n'otayirambusha rero akasikikita ka muheru kabaho olwakatano 2025 ahari kanuzire omu Rugazi Mbarara obo twine Vale Music Injina Jovan Simba Jike n'abandi bingi barakucamure rero manye twargayo twejumbire mu cyayi kaceka omukiniro Mirankongere ni party after party bishagishirwe. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Abantu baburwiruzorwa ndikumanyisa aba Western Region abakabari barukungiri abibituye kabiyone ibya burwizoba mwija kwija hamoreko rugogoma okuja kubantu boreka ibyo abantu bakora mu Uganda ugurabeho hari Independence Park Mbarara City 2025 olwakatano okushika hasande 2007 okwa mushanju twina abakora ibintu abakozi bita aba Uganda bakora ibintu bingi mwije mwerebere murebe ngo ibintu bimwabisya abantu kubigura abanya-Uganda so niyeta mwena kubona nakigambire mwije amore ko rugogoma Mbarara City. The search for Miss Uganda 2025 is on. 6 regions, 1 crown. Who will be Uganda's next beauty queen? Catch all the glamour, inspiring stories, and entertainment in the journey to the crown. Every Friday to Sunday at 8 p.m. starting 27th of June only on StarTimes Makula Chika. StarTimes special reward. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. Miss Uganda 2025. True Ugandan beauty. Sponsored by V&A Sherry, Vaseline, New Home, Show Me, Antico Safari Lodge, Sheraton Hotel, Print Creation, Richer Hand Uganda, Chira Motors, Malesino Industrial Park, and the lead sponsors, Tianal Furniture Manufacturing. Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18. Drink responsibly. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. abantu mwe bari munonga gumanitwe kandi ahizobere ryakaruru still in NRM primaries akaruka nkagendo misho mwihanga ryona aha kuronda bembezi bebyanga chairman 5 councillors and mayors nebindi nkebyo hano yo murumba state of course twina bari kwendo bwa mayor na nabandi and ngo zitari zimwe na zimwe
namwenu ka ahaza kurataho handache mwiza kureba Gideon Senyomo wa TV West akire ahakitebe kikuru cya office za NRM omuruboma mu kibuga cye cyambara naza kuba natoreka intebe kandi ziri yaho but cyari tokwaho kuga gwameya ha buri in stiff competition atukora twina abantu bakorenga mu mukaga afutwine Kamusime Dan Ruhemba afutwine Seiz Murari afutwine incumbent Robert Mugabe Kachebezi afutwine Godwin Simire twine Kamugisha Habat Mutunji twine mu mukazi by the way ko bishoka bataya isoko bina hakora shaba Evelyn ugatureba okay twine mu ahimbisebwe Elias hatejo ne NRM yeje Elias no abodashan ejo ne NRM embwate kamwa ogwe kubyamuteganise yabyega marubaju kandi obaye bangoro bango mwe nato kuza ku rugomu ari yabwa n'abarababizire bakuruga handi akabitera impimbi na muzana so nabwecho ntwiza kuba ntureba stiff competition cyaje kukwagamba konka uko wankiriye kitakana bajyango kireki mu kwasere mpia nanye nombaro muri yabashe nyambe ndiyo mwanje ngo actually mbe ndiyo wamugumi mukasikike cyene hiro kunargayo nazo mwanje nabyama bwashisha ndukwijja mbwenu ukubya barabireyo atabotimba rebere kandi nincigamba jo mushana nyowe nkanye nkatarte timba rebere konko aho baba bizireyo nanaye nani ndabo mihanda ndukwijja nababoda baramamba no mababa bitebize bijamba bitebya ngo abantu barabireyo kwe ngo eceshatu ecebiri kibenchi kwataka konko wacharte tumarabireyo ngenyo manyo ninza kuchoma nko kunkwenda nanye timbarebe kandi tutujya cannot corrupt my mind tindu kumanya bwachi but anyway ati akaruraga kariyo kaza kuterwa abantu tutwira mu kibuga cyambara mwe hatkangame n'abanyambara konka tingama n'abanyambara or football no tureba or kampano no tureba or masaka no tureba or isinyo no tureba or intunga morkabaro chisoro kanu ngor kamunyo rukunjira nandi the messages teka chweka chawo ebe bintu tukubana tugamba ana witshema anabo witshema bambe nimbendeze birungi byonka karuru mukatero musinje mukama yebembere kandi ekintu cye dini chihemu abo kubecho nico turwanisa oshororo mu dini nihana webare Gideon Senyomo okuba washira offices za NRM ukatoretera umukurogo ari kuza kutoreka ko biri kugenda twakwakira wewe mnonge omre wa TV West cyate ngo kwagamba enshonga nakaruru twakira offices za NRM aho murembo rambara omukashozi bomma nani ngamba kashozi bomma orembo rambara atakuretegereza iza omurimbara City North constituency no horashange offices za NRM takusibize yo muri wa TV West enshonga nakaruru kanyonja kwisa akaruraka naka NRM primaries okutorana ogwe arakwatire bendera ningamba meya nani ngamba mbara City ningamba arengoro ndakusibize nyine chairperson w'ekibina cha NRM abwambara nani ngamba chairperson watyo kumweshanize niwe president Kaguta Yoweri Museveni president wihangere kandi chairperson w'ekibina cha NRM arengoro wihanga ryona amurundogo nyine chairperson arengoro City ogutondijo ogunu Wilson tumwine wabero meya wambara katumwache agitugambira nka chairman wa NRM abwambara City okuruga kasheshe road map akuma ni manyamisho gari ya ground waditwamshangaha ari nanja kushondoza enshonga ndije mwami Wilson tumwe to live TV West ramse abantu bagambire na mnonga bazibe kibira cha NRM okuruga kasheshe n'izari mpako mwazi twetegure tusa abanyambarara n'abanyayuganda mwena baba manyise ngo ninye tumwine Wilson chairman wa NRM mu Mbarara City kandi ninyenda kubakira munonga no kumanyisa abantu beitu abahagizi ba NRM mu Uganda yona nambarara na Western Region mwena engu twatandika akaruru ko kuronda ba chairman LC5s na ba mayors ba masite na municipalities na ba division mayors bo mu municipal cities na ba councillors babo bona kandi to twayetekatekere mu Uganda yona twena twakire ha stations documents zone zikwetagisa nebyetago byona aha village na seru zona mu Uganda byaherize kwikayo ebyambarara City byakireyo n'abakozi beito bona bakireyo shahina
ntitekatekere ngo abantu bona bakwenda kutera akaruru nimutekwa kuba mwakire aha mu kuterera obururu babashoma mu register wabo otari mu register otayetawanya titurukwetaga abo kuba niwe tokutwetaga oleke kuze kuleta akajagararo bate bakushoma oze omwanyi hibakuterera akaruru mwaheza kwikayo shaha ntutekateka baishaha 5 necweka abantu station zone zibazaherize kushoma abantu bona abashemerere kutera akaruru shaha mukaga zenyini omu Uganda yona nitutandika okwesimba omigongo yaba chairpersons LC5 nari enyuma yaba agents babo nicho chachi mwabo mu cities nari mu municipalities nemuza kwemerera enyuma yaba mayors abe mu rukwenda nari ba agents abakuba beine bipande byabo rero tubabare twaheza kubarabo nemuguma muri yo mwiterero ryakaruru temuru kushohora rero etwaheza ba mayors ntuzomba division mayors muzenyuma yebipande byabo nari nyuma yabo hibaraba bari nimwe tubabare mwaheza tutandike ba councillors banyu okurugirira omu department zanyu zimukubani mu rumu aho mpaho twaheza tuina masikongo zaza kwikashaha 8 necweka mwenda kurugirira aha bwinji bw'abantu ntubantu heza karuru tuteine nduru ekina bashaba wabo otari mu register otashisho bwire kuza kugenda kuza kutawanya kuteganisa aba barukwenda kugira ki abakuza kutera karuru ka twayohereza security rukumara security tiyakurwana n'abantu security niyo kutebekanisa abantu kutera karuru kaboje bateine kuteganisibwa nabwo cyo nanisha abantu kumurareba ngo hariyo security ya polisi mutakagira ngo baza kurwana nemwe ijo mukareba abati yagase bazwire obuntu bwahanyindo abantu mwahunga mukutekateka taro umuntu bakuza kutera tiyagase kuyaho haza hakazagararo akakwetagisecho nabwo echo nisaba abantu mwena omu Uganda no mu Western region nambarara mwena buri muntu ine obujunanizibwa hati turi hakuronda abantu abakwasireho directly abo nubakorera enguto nubakureberera amarwaro nubakureberera amasomero nubakusashura emisara yona hacanga cawe nubakurebere nubakwereza ameze nubakuhereza amashanyarazi nubakukume kirone ihangwe nabwo echo aba bantu tubarinka bari abe muberne muronda bo kuza Kampala omusheratoni abamba nabakukwata ho benyine kuteseza ukareba ngwesi yaruga hebereri kuza ahansi enungi nabwo echo nanimbeshengereza abame n'abacara baine myaka 18 kweyongera higuru olyo mu register mutakareto bwana nasara umubere nimuleta ngo buze kutera karuru aho mbere mwarengesereza nomanya abanyankore temuhwayo nabwo cyo nanimbasaba ngo mubeje tuheze akaruru keitu turonda abantu beitu abakuza kutureberera bakama beitu Uganda na Nkole tugenda mu mesho Chairman tuja uchime amazia senyumo Gideon nja kwisi omuri wa TV West live offices za NRM home Boma Kachika Cell Rembo Nimbara constituency number City North constituency ogwe aiza gamba ni Wilson Tumwine chairperson wechimina cha NRM abambara City Mbara City tugamba City tuine constituencies zibiri South na North ya gamba ya tugamba chairman oguno muntu aburije munonga ari ku municipality na City abo nubo kudependinga ho buri izoba notekwa kwa kuronda noma tubere twine orugambo ruba kugira ngo corruption bakakuyawe sente zo musoro bakazerira zitene kize kuyambire
aho niho semerere kuronda omuntu wori kureba ngu ine entege ine obujunanizibwa ine obumanyi capacity obushoborozi obwokureberera esente hati esente ntugambira mu za billions ko kureba omuntu atari kubasa kureberera esente zawe ezikuza kurugamu obuhereza service delivery okasiba enguuto zitaruho amaizi gataruho amarwariro gatakukora amashomero gatarukukora abo nibo turi kuronda eriizooba nabwekyo genda omanyire omu bwawe yetakure omu bantu 8 7 6 5 abo ababeire nibakubungeteraho omu kyaro wawe owohuriiremu ngwinemu oburyo nooha oronda omuntu atebekeine akuza hariya akakukorera niwe okamanya ngu emyaka 5 akaruru tikafwa busha nimanya mpulire nyekiro abari kugenda nibagaba esente obusente 2,000 15,000 12,000 ng'omurondeho natokureba ngu omunyankole niwe okafuba bakakwereza 20,000 nangu nabuzakubire 5,000 ngoze kuterera omuntu nobo yemereire orukumanya ngurike orukuza kukora noza kukorera abantu ogaruka ogura abantu nkakugura enkoko niwikirize 20,000 bazikwereza hariho abareire omu waragi abinashanga hariya nimugeta ki vuvuzera bareire nibatera vuvuzera tokasingire na karuru konka notera abo kuba bakwiraga okusinda abanyankole hona n'abanyarwanda mwena twahikari ejo grade omu 2025 tokureba ngu twahe rero turaza kuhika mu 2026 ati aho tokureba ngu mwafuba mwababusha nabwekyo nanimbegayira nimbeshengereza mugende murondo omuntu omuri kureba ngu naza kubakikira naza kureberera ebyetago byanyu nkoko bishemerere kuba biri eshayo kutera karuru tekayekirinyo bya kwisi amazina senyumo Gideon ebigambo byagambwa kanchi gambe into kokukiri ebigambo byagambwa na mnongi yo muri wa TV West ariyo na nshunja kwerundana kunaba kuza kutera karuru yechiwa jire chiwatunga kurugombe gambebi na kushaba za star campaign konga kwa kuri okwegisa no magati ya shahe mu kudashahi na hariho kwegisa okwegisa kwa kuri okudaba polling station no kushoma amazina no kugambira beshe mukubana okora ne beshe mukubana okora then sha mukaga ozo mugongo ogwe yabaltia person wechibina cha NRM abwambara city Wilson Tumwina owabireho chairman Warembo Rambara obo chairman wa Boma aside ganja mkono gundi nyine arakuro kuteza karuru aho Murembo Rambara arakuro kuteza Orembo Mbara nani ngamambara ogunwe NRM registrar ogunumwami ka West Patrick tika wese bumo waberaho naroberaho arineshonga azari natereza na wenko muntu na nekibina konka eshayo na wontu kubantu mutunga katwakire omwami Patrick anje tugambere ebintu bitari na mnongo kuruga kasheshe okurukera izoba nga offices okuruga office ebintu byo byemerire bita webare senyomo na TV West na nabarebe ba TV West nimbasima mnonga itwe nka NRM offices twetebekanise mnonga tera hariya materials zona materials zagire buri stations buri polling station ni pamya hati bona batungire materials turiyo ntebekanisa mnonga buri kimwe cyabire seti turiyo kitamburaje tukatungire mu nshonga yona nambwenu turinze turiyo tereza na tare center yitu za kwikashanka mukaga tare center neza kuba seti tubere turi ready mnonga tugamba byare kuza kutera mnonga kwisiyogo muri wa TV West ariyo nje kwetegura kuza na mnonga tugamba Mbara City polling station tunezinga na villages ebiratere nzo zinga Mbara City twine byaro 186 abo kubitwe nka NRM polling station yitu neberi echaro nitugeta branch mbwenu niyo kubera polling station so byona ebyaro 186
byona materials nimpamyesha by this time mube kam ababine vuvuzerazi abakwenda kusisa polling station mureke kusisa omwanya mureke abantu batera karuru kabo mpora kandi omirembe abo kuba twenda kwata muntu wena abo kuba twenda turi abantu bo munzo emwe so tukabire ntwenda kwata umuntu wena twagira obusinge tukatera karuru kihorere buri kimwe nikigenda munonga kurungi munonga ikigambo cyawe cyamweru na munonga ogomere wa TV West akaruru ko obutukwirira akarubabaza kubutera byara ko tare polling stations 18 mukaga nko kwagamba akarubaza katera bashume abasinga alevejo no hashim kurangira karuru akal final obwo bururu muza kuterwa branch konkanisha baba agents baba candidates buri polling station ni mpamyangu buri candidate aineho agents so ni shaba munonga obwo bururu bwaiza kuterwa buri candidate asheme kuba natunga DR form baiza kutunga DR form owa village witu official witu arabe nawe naza kuba ine form ye agirete agiteka muruka owa muruka agiteka sub county owa sub county agireta city tare center neza kubera eriyaha kandi oburunu buza kuba bwona ni burangirwa taro hand hona yemwa kurgashazinga mpaka shazinga expectations na mnongo gwe atakacherwa inabakiriyo muka natekateka ngo akaruru numa kahwira ina polling stations ateresha 10 niwono zimanye ati akarura gwari muka akere kwikashazinga mwanya kandi expectations zibeje shazinga icyo yaptahindukira eshahe ginimpa myangu buri muntu akwenda kutera karuru ashe mukuba yatantire kutambura akaika polling station shahina ni bantu basoma mazina za kwika shayi 5 nedakika 5 na mwenda register niziba zasomere konka at least nko muri mbara sitabwa abwa population ntuba twine byare bine amazina mingi konka nimpa myangu mwena mwamuruho baisha mukaga mwamutandikire kare sha mukaga ege registration mukuba yasomero abo kuba karuko ni hanga nikaterwa sha mukaga ngitwena nesha hemwe yes please agambo kamhero ni nyenda kusima TV West kugumane twikaho munonga na no kutwabura kandi shima n'abanyambara abo kugira obutebekana abo kuba tukatungire mu kurwana tukatungire mu kufa mbwe nyenda kubasima munonga mugumize mwaho tutera karuru kituje tukarangirire tugira obucurero muri Mbarara City ekigambo nije ogwo numwamika West Patrick orije kurangira akaruru abwambara City tugamba City North constituency na City South constituency na mainstream tugamba akarukeri zoba nyanja kwisi yo muri wa TV West obasa kubori yo kunwebuza akaruru niza kuterera ba kangamba abwambara City akuba nuhondi kumanya akaruraka kariya city level twantureba nanu ngamba Mbarara City South na mnongi wariyoko ryo muri Mbarara City South Mbarara City South ni mansiyeha Mbarara City South niyeji ekustama ibinji mukumanya Kakoba division yakare Kakoba division oryo muntebe okuza kutera karuru ni Jomo Mugabe ni wariyo muntebe ogwa ayisimbire noha ayisimbire nantenje asimwe abantu bantu babiri ejo mwase wanonda kumanya oratere niro turimbana bakora baho erizoba yimuka ogendo rotana n'abantu ababiri ombantu babiri abine ba city councillors abo nabo bari abo harimo abacyara n'abashije abo kanje mbagambeho bwanyuma then twaza Mbarara City North constituency nari Mbarara City North eyibinji bukumanya kakachika arukushita magumisiriza cyabwisho hati ogwe nwariyo muntebe iwayo twe nanda kumuterera karuru yimuko gino mutera oryo gwamwesimbero bamweta Benon Mugume wabiraho cha person we cyanga ncyo kimwecho iwariyo kwa ari muri Mbarara City North wanonda kuza kutera karuru kabanta ababiri yimuka ogindo batera umuryabo hine ba kansara abatoni bashitama aha sentejo abantu nabo no kubaterera karuru twaza aha mainstream impumanya ka White House aho muri Murambara abashitama Wilson tumwine ATL chairman wa NRM oryo muntebe eje shayitri gambana mumweta Robert Mugabe Kachebezi na yetetara ati atirana rero ya side mirror ariyogwe ayitira abandi bantu mukaga nibo bantu mushanje mbwe ni wariyokwe arikwenda kutera akaruraka yimuka ogendo batera akaruraka tugamba abantu abo
Kachebezi abantu mushanje numaza kuba uri kutukumanya noha konko mutaka kurabo twine Robert Mugabe Kachebezi twine Mulari Theis twine Herbert Kamugisha twine Evelyn Korshaba twine Nisima Godwin twine Dan Msime Ruhemba twine Ahimbisiwe Elias Ahimbisiwe Elias abantu bantu mushanje kora aba mbantabo hinakora bireho uri kutekateka nuwe arakereze eco gukora narara kongere kutungwa wa Wilson yabigamba kandi yagambe byo muntu waburijo ati kushara mu kuri hariyo wano jina ne 12 ni warasharemo wano ndakugendana na urakwebembere gukora imihanda ariko basa kubara yazeta billions z'esente niwe tora nawo kutekateka kine kinari gachi ya person ndakusibize twaza kwenja kuzenda mbyange bintu nyikonja kureza amazina gabo na munonga ba kansara ine ba kansara besimbere twine ba byansi bariyo twine bahabona tukuba ntonja kwikombyanga bitari munamo omanye zitakayikesha zo kuzo mu mugongo ishemeko wawo kiri ya TV West na munongo wambara site ntukonja kugambera no haye simbe no hakuza kuterwa karuraka twarwo mu karuraka ariyo bundi bururu ebya na bitanu twina kandi karuru nyencha kari abo nabantu SGIs aba special interest groups nibo barema nibo ba akuna kanyicha kari then omisho twine obururo bundi nabo arengura ba kansara kangaro mu studio abakire tonje kutaraga twarga twaza kureba byo kwerinda bitu bo police last time twatwine UPDF police bambega ebitongo bitari mu twaza kwikayo kuturebe bitu bo betegure bata deployment niyo nari soti ya gas bazeto mwinji nari babaretera birushkamizi bene bingaye katuzokwe kangaro mu studio obo tugumiza na program ya simkana sigansenyo Gideon aho murembo rambara officer NRM kuchirariyevo iwerindira TV West district ezindi ba reporter bariyo isinje Ruth nwamanyariyo kabare twine Ali Waswa yayichireyo Mbara district aurengora district ngamba sita arengora district ne ba district mayor district chairpersons na ba councilor babo that is intunga mutwine yo Rampara twine Susan Charles Sima ntunga motwine Elias Rutugusa kabare twine yo kabare kisoro twine Keta Zariru ebyo no kono butungu mahoro git agihangwe nagacencire kangaro mu studio bo tukwirira myanye tari munemo no kwisaba report awo ntukwa tu live kurugeze sha mpaka kiriyo karangira iwe waza kutora noha torana yimukoje no torane ogukutekateka munaza kwisa echo cyo rukwena nkiwe nko muntu waburisha nasigansenyo mu Gideon naho murembo rambara Wabare Gideon twatandukane iwe kandi watutandikira je so nabandi bakopa hariwe kandi beyongerereho na nebyabo then nabwanyuma tubase kuzira broadcast nunji aha bakarura kari kugenda misho mu ihanga ryona ahawe kibine cha NRM ebyagambwa mwabihurura kandi nanye kogire nkunanye nkaza nko mu politics nkokwe nkabe ningamba nkatumwine Otakutera muri ino rugama ngo kwa I think his message was very clear and it was on point hona bwaye nyine abo kugo umuntu ogwe no kumanya ibyanga byaje hati nganye cyatega nko cyo kurebero wanje nkutura ninyatanana n'ensharo yisinjiro mwene bagira ngo sitene koma yisinjonera bahari mwene hi hata haronko twizin turabo mwene nakagera haza mwene hari twakweta katindo bo bafuta mupa mizi gakarabo no mangu isingire bene kore nguto yija yakoma katinda aho hatu baja ngo sitene tandikira sitene ganka ndinka geti twari hato witwakoze ure kigambo cyuma kugira ngo yakoma zocuze burede kiza ninjira yasara ya herze yahinduka yagara when ke uza engage in stage konga kandi umujuruzi ni wori yo kutwara bakanabisa uburire cyane nje kutwara mu kitagata bakunabisa abo kuba hariya no yatanana na shema hariyo wanyisinjira nibyija byo na biro birungi bitireba sharo ya bigarakayo by'amashanyarazi mana hariya hora na about ngoma kwenyine nsaro ya shema rwampara ruizaho mujuruzi you might be the problem uriyo ko na might be the problem basi ngaronda hantu nayombekaho nanyinga abandi wabango ryo musite se ibintu bizakuraka kwa kana isimante ent nagarkambar hatkureda na ize shari isinjiro etureka umtawuni hakuraba yo kureda tekaraba yo kari ya Ruiz namwe nabantu ba Ruiz mwegende serezo mukaruraka kwenyine mugendera butwire nabo
mwebuze itokundi tukakora kirwisel we have never seen a grader pass by inye simo kuzarwa shema shemeru kuyagayaga ese y'amate n'ubwoki kandi abashomere you know kandi abakurwiye tukagamba bwa butunu bashwenka byanjye bitubendeza bagashwerwa shema mwe kari nyibuza nshana bakandi bahungo witu omar nanke bakara mwabo kwa femi ananga rwa butura ngira mbagwa Rofumchiri itendero. Yes. Neno ndiza rukuri nyuma ya makarista ari cyaro baceta. Icogero ko nyuma cyaro baceta. You know there is a village there. So I mean ko kuzo wabo buherezo bureba. Apana shema nganga rwampara mukatwita muno. Mwe barabo witu mukozere byafayo by the way great abushenyi. Obwirobwo bituna hati nitubendeza karuru karonje abo witshema nimbendeza karuru karonje nabeshengereza takatemagurana kandi turi abantu abazirwe twena na nihangariyo no kutwarira hamwe Stop to Charity nuko mazina nukwe nahendera antinyo wenkanye kampereze mutahi wito abase kwendera program ya sisimu katijukomye hati then tutandike ja karuru kariya chronologically reporting. Yes kare nimbasima abantu I want to thank you all abantu batureba kurugashahemwe kandi nabo mutwiro tujya mu matandika hati okusajika TV Westo wirebona nyina basimire cyo mwe bari tugume hamwe akora live reporting kituyambe kumanyikishani akakurwo kuno kubyagenda bita ndiye namuhere tubene tumanye byabaho eco TV Westo neza kukikora abashakire TV Westo wireburingwa abari kureto tumwa mukaranga nitwe mwena nimwe bari munonga kandi imbeta kinhiro rwa mukaga kosha nyisakare mugumize mucyarite nkwendezo barunyushara meeting kacheka on Saturday. You will meet Sister Charity. Nchami. Ndakuvuga na Sister Charity not chompu. Echambo nese yo gamba mbwenu basebona abanye baranza kwa muri wa. Mumpubire ko. Turebane basebona abanyabo. Turebane na uro kwanzo rukwija awa program ya sisimuka. Utarga. Eshaha zabishatu zakasheshe na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all